Kumno para aloha. Ada ni terlalu para mau aja penhap ni kijan mintan ani bana penhap terhai ke makna. Masa pemusnang tu. Anyway, kabangan apa ni? Apa pekat yang kalau dia haka jig siap dengar. Bun bahak beliau. Kiba kereta dengar kiba kam let's say kam he angaru. Bun bahalangi kiba deh kilai pau. Bat kilit 20 semua orang kiba pau ki atau san seneng. Nidang long haka jig siap dengar kan? Haka jig I dengar. Nidang lai kelung bata. Ngimpa ban long taki nong kitam haki melang salang kiban penbet ya ke juna do ke melang salang ni dang long kelung ni kwa ban ri siri hadid email pa ne ban penbet ya ke juna jong ki kumai pa du ngim nuat dan ngim kwa ro ngam sutu balai kalau ada kapor jungi ngimla su ban kelung tak bun hak parlok junga larang akren iki nang ni haban ne me kay melang salang kami hapso mentaka politik sungi kami hapso biki nga me ngam kwa le politics sama hidan hidan problem pada apa kini kinong matong kini kimi kisusong yang baki ujor bagi mei pa dam ti ni ngatkaki baki long komne baki sniu baki bamsap baki digibri ki bamnasanya berset skor kila ban komplit ka baki kwa te tama halu kharwa hirup hiapan sentigen hiapan wan saka madan yakun baki hiapan hiapan bejlang kemla ba cumudur ba magic lah saya jadu kata parok ke kata kala kata bahalon kanum lang kupta lano never sorry to tell you kanum ja lano kunta ni hamtam ni bala artisan peneng ni haple lang ba na pegi dakar pegi preng kecing long lang ba duki but peno kami kani ruta ada bieng ilalong lang ba kimlong kum ibriu sene kiba kwa bat saklung ba hamtam ni barang samla ngimdei ban long kiba kyar na politics ngimdei ban king edge kan ini ban keren ni ba po ma ki don basniyo ka imang salang ni ban keren te persai ki ngimdei ban long ki knai kalau ada kapor ni perlop